Сказали, комиссия приедет, посмотрит, ни комиссии, ни ничего. А вы же обращались в российское посольство? Нет, в российское посольство мы не обращались. Почему? Нету возможности ехать. Душанбе, да? Угу. А в последнее время все русские ушли вообще-то из Таджикистана. А вы как думаете насчет этого? Ну а куда мне ехать? А там же нет родственники, да? Родственники есть, а что, я с такой семьей, куда же мне столько детей? Угу. Куда я поеду? Мне некуда с детьми ехать. Зайдет снимать? Сейчас я зайду. Образование надорим. Я касан то мекадем, моя мама برای شما یک دختر که از کودکی به فکرم سنگ میکفاندید و سنگا را میفروختید دشوار نبود؟ خیلی نیو خیلی کار که نباشه همون را کار کده میگشتیم. شما از پول سنگ چقدر درآمد داشتید؟ یک تن سنگ میکفاندید و که نمیدونم یک ماشین سنگ چقدر پول میشد؟ 150 مایده زیاد نمیشتیم. درست. شما به حکومت مراجعت کردید برای اینکه کم بیزاعتیتون کمکتون کند؟ ما کدگی نمیدونیم. اصلا ندادیم نداریم. چند بار رفتیم حکومت که سر نمیکنیم.